جرمی فاولر جه اصل داخل که ولات بریتانیایه بومای 7 ساله لدهوکه جی ده نهادا او فری زمان کردیو شوازار بادینی بویه از کیویمه زاروککی 9 سالیمه اوه 3 ساله بویاخچیمه مالا من کلککی بجیک شارزابونا جرمی به زمان کردی و به تایبەتی شێوەزارێ بادینی وەکیل گاوبرێکا کۆمپانیایەکە پەیوەندیکردنێ ڕابید بە ڤەکولیکردن و فەرهەنگکردنا پیتên شێوەزارێ بادینی بڕێکا ئۆنلاینێ من دید که فرهنگکی باش هیا بو کردی و او آلاوکی پر باشه بو ماموسته بو روزنامه‌وان بو هر کس که دوید کرمانجی باش بکارتیند ش بو 9 میلیون لو پرهنه وی فرهنگی و او وکی پر زمان نه تنی انگلیزی کردی لی ترکی عربی فارسی فرانسی آلمانی جی هی جرمی لە وڵاتێ بریتانیا بارنامە شیرەتکارێ زمانی هەیە ئەو دبێژە ku zimanê Kurdî zimanek zengîn e û rêzbendiya sêzdê di ferhenga giştî da cihgirtiye. باشتره که ام همی زاراوید کردی یعنی بنویسن و تومار کن به فرهنگی دا هر کس کرمانجید جویری، کرمانجید شنگالی و روژاوا و باکور او دشین ایکو دو تیب کن بلا کردی یعنی استاندر حبید وکی روداو مروف به کرمانجی استاندر دا آخوون لی بلا ام هاریکاریا یه دیجید بکن Karê cermî kirî pêdiviya civakî bûye û ferhengkirina zaravê badînî wekû mifaheke dualî jî dihêta dîtin. عملیه بیجینیا بازرگانیا گله گله که آشکرای همیشه زانه بس بومه و که کرد براستی دستفته که مزنه چکو ام اوید انترنت ید بادینی بکارتینین دی بومه گله بصنایی که بید حتی بیجین مالپر جیهانیت مزن جی دی بزمانی مفابن Şêwezarê badînî bi heman şêwê şêwezarên diyên Kurdî dêlnava ferhenga giştî û elektronîk kar pête kirin. Piştî temambûna wan vekolînên li ser pît û peyvên şêwezarê badînî dihêne kirin. Teknolojiya serdem rêk li ber xelkê xweş kiriye digij buharên jiyanê da. Ya ku zimanê Kurdî jî çendîn şêwezarê dixwe hey, rêk ji wan jî xweş bûye. Çûnke di niha da ew ku pênûsî û pertûkan hatiye kirin bi rêka teknolojiyayê ew xizmeteyê bû xelkî têne pêşkêşkirin. Karan Alî Rodaw, Duhok.